Yesus Kristo ka amya pa aro aya, kapyo ja pa pinu mempe kai pa sansa, nem palu ko mongu num yala selo aloni timi bidu. Selo ngunu Psalms number 143 verse 10 sim kakasa, so ludo, teach me to do your will, for you are my God. Let your good spirit lead me on the level ground. So David Raja mo aro considero bari bola pinemi prayer kudo. Nuka henko ngemi ilamula dopa no ngemi tonse kemiope. Nung palo ko no nga pinilike. Nuka darubo yajelo ngemi ingla lena miempe ayapa lichiliko madopa impe mupe la dopa yambo pe halakudo. Selo ngunu jije kedia pio ngunu ka ingo mugo impe mupe tai ayapa le no koda aro konjio David Raja nyampa bari bela ngunu pinemi kukindo pine nena neka ingo mugo slodone no ngunu netampa na ink mukne nando ne ngunu mihela no tonsa kemeo peka. Honeka darubo yajalo ngunu mi ingla selo alo simi alo ayapa logla lichi podo jami akne mapa heroenka achemi tengkarong kam akne mapa impe me peken peka. Hela kudo kora jije ngunu pini netamba na David Raja mi yamo te netamba yamo keno yamo la ngunu pinika lidio dabudala atoka kedia pionka ingo mugo mite pinika ichado koda ngunu ingo impe mugo mupetela anyo habumbulun jojo mulyo akula atoka udeo ra imiugo akula ngunu pinemi payaro pachola asan sanga bodokupa pinu miod miolum lalim bidu ho ngunu ka ingo mugo mi ngunu pinemi luko mapa ato ka tamo aro lo income ka setadu la ngunu ingi mugi setada tadu hopa ngunu ingi mugi setemal heno koda David Raja ka luko luchao pinemi ngunu luko luri bula iri muri kendo hopa seka bers ka tonse kemene sim hempe aya patagesa David Raja nyampa ngunu aro considero pinem luko tela iri muri sa ngunu ka alo ka ingo impe luko lupe mugo mupe tela anyo habumbulun jojo mulyo atoka imiugo abko la pinim asabu dokupa umula jami selo pinu yang kincho pinu ka aro edo kincho amen.